Сәлеметсіңдер ме балалар? Здравствуйте, ребята. Бүгін біз сіздермен жіктік жалғаулар екінші бөлімін қарастыратын боламыз. Сегодня мы с вами рассмотрим личное окончание, часть 2. Бұл сабақта біз сіздермен сан есімдер мен жіктік жалғаулардың өзара үйлесімін, құрылымын қарастыратын боламыз. На этом уроке мы с вами рассмотрим образование имен прилагательных плюс личное окончание. Енді жекеше түрдің бірінші түріне мен, мұнмін, бұнбін, пұнпін жіктік жалғаулары, сен екінші түріне, сың, екінші сыпайы түріне, сіз, сіз, және де назар аударыңыздар, үшінші түріне ешқандай жіктік жалғауы жалғанбайды. То есть, первая форма единственного числа добавляется окончание мұнмін, бұнбін, пұнпін. Вторая форма ты, сың. Вторая вежливая, сіз. Обратите внимание, к третьей форме единственного числа не добавляется окончание, личное окончание. Енді мысалдарды қарастырайық. Рассмотрим пример. Мен сыпайымын. Мен сыпайымын. Я вежливый. Сіз сыпайысың. Ты вежливый. Переводится как я вежливый, вы вежливый, ты вежливый, ол сыпайы, вежливый, она вежливый или она вежливая. Обратите внимание, мысалдарды қарастырайық. Рассмотрим пример. При образовании прилагательных плюс личных окончаний не добавляются окончания. Ты вежливый. Енді сіздермен көпше түрмен жіктік жалғаулар қалай жалғанатынын қарастырсақ. Көпше түрінен бірінші түрі біз. Оған мұз, біз, біз жіктік жалғаулар жалғанады. Екінші түрі сендер, сыңдар, сіңдер жалғаулары. Екінші сыпайы түріне сыздар, сіздер. Және де, назар аударыңыздар, көпше үшінші түріне де жіктік жалғаулар жалғанбайды. Итак, рассмотрим образование множественного числа с личными окончаниями. Первая форма множественного числа мы. Добавляется окончание мыз, біз, біз. Вторая форма множественного числа вы. Сыңдар, сіңдер. Вторая вежливая вы. Сыздар, сіздер. Также обратите внимание, что к третьей форме множественного числа не добавляются личные окончания. Бұдан әрі сіздермен мысалдары қарастырайық. Далее давайте рассмотрим пример. Біз сыпайымыз, мы вежливые. Сендер сыпайы сыңдар, вы вежливые. Сіздер сыпайы сыздар, вы вежливые. Олар сыпайы, они вежливые. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Айнұр Әміргалиева репетитор каналына тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Благодарю вас за внимание. Если вам понравилось данное видео, подпишитесь на мой канал Айнур Әміргалиева репетитор и не забывайте оставлять свои комменты.